Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. या संस्थेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून आज माझी नियुक्ती निवड झाली आणि माझ्याबरोबर आणि दोन सदस्यांची निवड झाली बिनविरोध. सेक्रेटरी म्हणून राजन भोगे आणि ट्रेझरर म्हणून गुरुप्रसाद पावासकर ते मागचे बाहेर पडला आणि बाकीचे सहसदस्य सोसायटीच्या बायलॉ प्रमाणे हांवें नियुक्त केले ते खालीलप्रमाणे आसा. कांता पाटणेकर, दत्ता नाईक, विठ्ठल पर्रीकर, उल्हास अस्नोडकर, सुरेश बोरकार आणि मीनानाथ उपाध्याय. सगळे दिग्गज लोक, शिक्षणतज्ञ, उद्योजक आसा, ह्या क्षेत्रात भरीव योगदान आसा गोंयभर तांचे. अशी सगळी मंडळी आमच्या कार्यकारी समितीचेर आसतली. प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीची विद्या प्रबोधिनी इन्स्टिट्यूट जे आसा ताच्या मॅनेजिंग कमिटीची मिटींग आज आमच्या ऑब्जेक्शन आसतना सुद्धा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज आणि सरकारी दडपणा खातीर घेतली. गव्हर्मेंटाचें प्रचंड दडपण म्हणजे मिसयूज ऑफ पॉवर ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी अशें जें आसा तशें आसा. हे एज्युकेशनल इंट्रस्टान इलेक्शन जायना, काय कितें ते प्रयत्न जायनात. हे प्रयत्न वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आनी वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पॉवर अशा पद्धतीचे हे निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकी कडेन हे सगळे पळयतात. Okay, thank you very much, the Shanti, Lina and Indian Embassy for organizing this special Vande Bharat trip, and we're happy that we're able to reach Goa and enjoy the monsoon there. Thank you. Thanks everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you for all the effort and all the pain that you have taken and endless follow-up. Because of you, we are able to go today after a long struggle. Thank you very much. See you soon. Okay, just a big thanks to Vishanti and team, plus the Indian Embassy and Consulate for all the efforts put in for making this flight number to Goa. I think a lot of people here are all stuck with various circumstances, and I think I'm really grateful for the flight. Thank you. Hi, my name is Raj Velekar. I'm from resident of Pororam. I would like to thank the CM, the NRI Commissioner, and Vishanti for coordinating and making this happen. I had come here for 8-day vacation and I'm stuck for 3.5 months. So glad to go home. Thanks a lot. My name is Leo Desmond. Thank you for Consulate and thank you for Vishanti, Lina and Chief Minister. Thank you. Yeah, hi. Really appreciate all the efforts from Vishanti, Lina. तांचो चड उपकार, बहुत चड effortless try केले ताणें आमकां. And thank to Government of Goa and NRI Commissioner making this possible, and a lot of emotions. So thank you. Yeah, I like to thank the Consulate of Dubai, of India in Dubai, and also our NRI Commissioner Mr. Savarkar, and Vishanti and Lina for doing an outstanding job. वाती लायलो, दुसरो जळयलो आणि एक मिनटाची शांती केली म्हणून आमचे जे जवान आसात त्यांच्यानी जो बलिदान दिला आसा त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची ना. त्यांच्या आत्म्याक खरी शांती मेळटली जाल्यार आमी संपूर्ण गोंयकार भारतवासियांनी एकूच तांकां श्रद्धांजली दितले जाल्यार जे चायना साकून जे प्रॉडक्ट येतात किंवा चायनाचे जे संपूर्ण ॲप किंवा कितें आमी जे वापरतात तेचेर आमी संपूर्ण बॉयकॉट करपाक जाय. तेन्नाच चायनाक खऱ्या अर्थान आमी त्या जवानाक आमची श्रद्धांजली फावो जातली. जो निर्णय भारताचो सरकार चायनाच्या विरोधान वा खंयच्याय देशाच्या विरोधान आमचो जो मनीस करतलो ताचे विरोधात कितें करतलो त्या सरकाराक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. आणि तो सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना हांवें सगळ्यांक उलो मारिल्लो. जेन्ना मॅडमीन मेसेज घातली ते मेसेजीन आमी घातलेले ते काँग्रेसीचे लोक आसतले, ते शिवसेनाचे लोक आसतले, खंयच्याय पक्षाचे लोक आसतले, सगळे आमी भारतीय आसा. इलेक्शन येता तेन्ना काँग्रेस आनी BJP म्हणून झगडी करूया, पूण सद्याक भारत विरोधात चायना आसतले
व बाकीचे जे देश जे आमच्या विरोधात काम करतात हांचे विरोधात लढो आसतलो